ahabwa SkyTV agenshonga. Abantu abo mu Rembo Rwambara Elizoba barebera okutangara wanyuma y'umusigazi embura kareju okutemba umuti gw'amashanyarazi atyo agatandika gukora obukoromoni ahaza waya ez'amashanyarazi. Nyamusigazi ogu yamanywa nka Frank Agaba kandi ogu najyangu na Rugomuri Rugaga district y'Isinjiro. Ugurjira haratobe mbere Nicolas wahereberaho n'amashoje yatugira ngo babari yaho bareba umutsigazi natemba umuti niko kutere nduru bati abahumeme bakayiha amashanyarazi. Nirwo kwakaba batandukanye bwa stage cyangwa umushinja yahanamira umutomo imitugo mashanyarazi gagaciro no kubaho ati tere n'umushaka mashanyarazi gakumutera kumategeriza ukakamutera kakamutera tuba tujyo tureba amashanyarazi bagashara abantu bakumana bakanya ati kaza akitahwarugo azawaye bare yazawaye kwama umushinja yaza atambura yarga hariya yakikaha tere no umushinja bamutegeka imodoka cyawe meme cece kiriza transformer uwachikwata haragari ayanga atambura yarga hariya yakika hari akutuba tujyaho turebare taseno trakero mushenyi mushija yije bagitegaho kugana we yaruhira umushinja twatumuhira dashiga nkikumi nitanagaragara ati bamuteye kaye kimotoka cya seno trakashiraho mushenyi aguruka tureba yangoho batembaho bamutahe ngo bamutwara kimana ari bamutiye. Nicolas atubembere yayongera yatugira ngo barebera kutangara abo kubumutsigazi ogu tubakumumanya mu ciceka banyuma y'abahumeme hamwe na polisi kutahamagezi gabo bakaremwa umujunho ya leta y'ikimotoka cy'umushenyi bate bakakimutega ati akacyeturaho. kandi wezado kahereza wayambaho polisi okutambira amagarago mu ntogu yatugambira ko bamutambira mirimo cyange nena amasanyarazi negavaho in the same incidents okufuluma wabweru nenda bango omusajja ali ku kikondo ky'omuti ati nembuuza omusajja wa umeme biche bibadeko kati aho kulaba omusajja tayambadde ki helmets tayambadde anything that shows that muntu wa amasanyalaze kati aho netukola ki netwekwata ng'abantu fe ng'abatuuze nendeta emiguwa yange eno gyegimusibire already netumujayo forcefully
musajja nakola ki already ali ku police, and we hope that oba right now ali mu police station. Please, police mutuyambe because tufunye ebintu ebitubaddeko ne musirika. I'm sorry to say it, ngandi ku station naye mulina okukimanya ebintu bibaddewo ne musirika. People are dying unknowingly. Kati olwo tetumumanyi nakuma tetumanyi gyava ayingira ate mu masanyalaze. Aitwakora amakuru aga polisi yetaka mwigwireho mushango wanyuma yo kuba bataka mjebeire mutwe kumanya yahurire ningagwiriraro bwanyuma okucondoza kukakorataho gasha kwa matenebye na Job Kato aba SkyTV agenshonga. Ibyo nikwe byaba omurembo orwambarira omugandi habarukireho obutikirizingana hagati y'abashubuzi ababiri bakorera mu katare akakitagwenda Town Council akahire kandi abantu bagira ngo bine kurinda bebembezi kugira ngo babase kuja kutaha omushongezi babase kutereza eshonga zakatare akatara kakakakwatwa omuriro abashubuzi bayiteraho umwanya go gukoreraho bitu hati district bijukire yabahereza omwanya konkana gwe hati gubireho obutikirizingana obutikiza nobu bwabarukaho bwanyuma ya Town Council okushaba abashubuzi aba kubafuruka bakazahita kare bahiro government ecyabandi bashubuzi bayanga bate bakaza aha offices za Town Council okayo kwetombitwa kwabo nikasiza ziri mu gutufuruke turuga amanya gutube tukoramo gutuze ahamanya gundi umwanya ogubara kututamu tugwine toilet tugwine mizi tugwine mashanyarazi kandi ogwo mwanya gubara kututamu ovushi tube twashashire sente a landlord witu tatubinjire tukumanya Town Council ne tuturaki abahiguru mututereho buryo umugambira ba Town Council babanze batereze umwanya gwabo gwa government tubone kugira ki okutwafuruka none sasa munonga ahagwe nsaramu ya council eyesaziremu etabandize kwize nyuma ekasangwe kareba o eyito kitugamba kugira ngo ntufuruka ninga tukufuruka itwe tube twasaswire sente zo mwaka gona emitwaro mukaga yaneza kwayo nko kaga umwaka ukwiza kanso yasaramu mutufuruke nango kufuruka twabeta cyangire konka heriyo ne tutwara no mu kibera ntwebuza ferirwe sente hata katare kaga kakargo mu town hatu antugira ngo ubundi tuzakwa tutengeneneraho tube business be bwagarukamu aho naho hatu wazo mu cyaro ntwebuza business zo zagumaho ninganiza kwaho landlord abashubuzi timba binjire kandi nyine nshonga nabo sente zabo bazimpire ko bazimpire nazikoze se byanje baba ntibenda gukora tino unabinga baguma mu katare kabo bakoreremo kurekora ababinge abe no yagaruka kabashashora sente tunganye utinki zineze bampire nkaziri bite ninkirizana n'abashubuzi bagume mbakorera mu mirimo yabo tyaho nkwenda kubinga ayitaza kushikira hamwe gw'akatare ka Twara twashangangu abashubuzi abandi batangira kwombeka aho kuguruza ibintu byabo abashubuzi bakataraka batuyene bapanze umwanya ogubabiye bakorera akatare kawo katakahire kandi bija kuruhuka ogaraka kupanze umwanya ogubire gutarugwabo shabira government kugira ngo basa kutereza umwanya ogwa government turuge umwanya gw'impangisana ako buri mwaka tuyentere futi mushanju zehereze mitwaro mukaga buri mwaka ahindi ugambira mu katare tuyetine b'imidara iri ku 15 akatare kwizire kasa twayebuza hati government yo kujya kutuyagira neza kutuyagira mu itaka ry'abantu kubasa kutwombekera twayena ngo kazumwanya gwitugwa government yaneza kuturetera amayago gitu yaneza kuturetera amayago gitu twateraho abintu gite byashishikire government basa kutwombekera katari umwanya gwito omwanya okutube turumu tubente pangisa konko mbwira butumazire tukupangisa tubente saba government kugira ngo etufundo omwanya mbwe nyonyi no kusima kwinji munonga nka vice chairperson wakatare ukureba government twiro omwanya still na saha turi mu mwanya gwa government gwetwire kandi no kushemerwa kwinji munonga no kora twatandikene no kora n'abasubuzi bizire mbwe ni nsima munonga ntine bwarishiro kandi ni nsima government nko gwetwiro omwanya kandi kagarike katwongera nebinde bikwetagisibwamo nkamizi n'amasanyarazi hamwe na no kutombekera konka twino kushemerwa munonga ati umuservice tubere tayina sente zo kutashya cyonka takataruka twirahi ntujya kweyongera kore mirimo nke yo kuri memboga byo kuriya turaleta tukaherezaki akatari tukayihamwe entashya turasomesaki abana abarafuka bebembezi
ba town council gi omukasimuko maiso ekinshemerererwe nyina masiko nana yatira umudara gwanje mu byakatare mu government ya kwasira umwanya gwa government tino ndije tari government yarabase kunihaho iyo government gwerekera mutekenda mutuma mu government katubinga na yari yetwire Town Council yahereze kutaha intebe kanisa yo kureba ngo abashubuzi bo mu katara kasiya baguze ibintu byabo okushemerire tuba twene bakakoresa bari kuguza abantu emere bari kweza abantu emirimo kibishikintu cyonje munonga kandi kibasimira konko muri ngo mutano nyenda kushasha nabo abo kuba akatare kabo ukwezi kwahwire kakwato mu rokasya ibintu byona byasisikara mwene ubikuza kusiya tukati yo mwanya gwempanyisa muturu kupanyisa mwanya ogwe konka government hatugizire ngungari katuzo weitu akatare tukafurre tukateko mwanya gwitu rero tuchendeza ko siningashi esendeza bakoresa mu kushubura mu katarako abo kuba aha wa landlord witu burkwezi 20 burumwaka 20 sente konkati baza mukitwa government bota bateka lease abantu balizinga sibokushora ka sente kace kandi kakumara ubwire bulingo itwenka abebembezi kandi boss technical na political wing tushitamire twareba ngo kimwabizibe kwasa kuretera kataraka katatandikaje ni abantu abo batakwenda karungi abo kwenda kutanduka koko business uguguza business nizo zumwe nyanya kandi abo kwasa kupatruke ba customer kabura kwijo mu kataraka konka ukunkwenda kumiza abashubuzi bitabije mu kataraka kandi akatandika rizoba no kubagira ngo enforcement yitu twina very big enforcement team y'abantu bingi kandi abinkumanya ngo ntiza kureba ngo buryo umwe aruguze bintu ebigurizwe mu kataroma tiyayikirizibwa omutawone yantara na omutawone bwe hihi nantara icyo ntisa kutuyamba cyo nk'abashubuzi aha kufuna ba customer bitu kandi kurenga twakurakorana na akatare kitu bantu mwene kwa muhebwa akire kwetebeye kanisa rero mukazo mivyo kugira ki ibyo kushashura ubusuro bw'umbu butantugamba bwe nabagira nti okwezi kumwe cyweka kutandikana n'izoba kusekibazo byo kwakana bareka abantu batakashashura banyikirizamo mwe bari no kwikiriza ibyo mushabe nabagambira okora ko twagira ki twafite ka pause twaterera hata chamani twine kora no kureba ngo twafuna amashanyarazi twafuna mwanya gwitu twagufensinga mutwe mushore sente zo kwingana mitoro nka 10 buri myaka 5 twe ugatawunika kase negira ngo mimi twari 15 yonga kiri kumanisa ngo kimwe cyaka bishenze cyakora ki cyargaho akungwenda kongera kandi akabeba ko batabagambira ikikwate n'ibyo koza turabuganira bwanye mepi mu makuse tulinga Ngachirebecho Gashaka Ivan Mugisha abwa SkyTV ngo muringo gumwe ogo kwenda kumanyisa abantu ahabuhereza obwa SkyTV na nemirimo yona okweri kutambura omisho no kwandira kusima abantu ahabubushagishi SkyTV neja kubane kureteraho ekivuro ekirije kubaho ahabiro mushanju ebyo kwezi kwa kana omwaka ogo abakuru aha SkyTV hineshonga eziba kushoborera kwena ngo base kucenga ekirije kuba kiriho ahabiro mushanju okwena ngo otafero umurebe witwa SkyTV omurungi nija kushobora ninga kongera kutangaza aha nshonga y'ekigunda cya SkyTV eshitebekanise ebiro mushanju byo kwakana ekirabeho aha Good Friday omukishayi aha University Inn tutebekanise ekivure eki kongera kujaguza n'abarebi bitu abahagizi bitu kandi nimba yigika mwena mwije tushemerwe hamwe turi hamwe murebe aba presenters banyu tubamanye niyo mongere kutumanya turi kujaguza orunakuru rumukama witu yatuferire kigunda cya SkyTV kiriho ngo mwamahurire biro mushanjwe kwezi okwakana kandi zabanchi baho buri mwaka so iwo kurugombicheka bitari bimwe na bimwe emiryango neza bigwireho kutangana na shamnana so noija University Inn umurimbarara ntore yabe no tushanga harabeshongozi binji mnonga harabeshongozi kuruga mu burengero izoba harabeshongozi kuruga Kampala harabazani bemizano minji mnonga like izoberyo
riza kuba rizo bari kushemerwa n'abahagizi bitu kugira ngo tumanyane twikane abo kuba to kuboyine birungi ukabyegumiza njye ndoherezeho n'abantu abaheru batunje test yabi so Sky Television nje izire kandi reba hamiza kugira ngo neza bane bakore birungi yonka. We are very ready because it's a machine cyose tunenasho tukisha kola cyangwa byose mangalenganya mu SkyTV twanga kola. Every gadget is prepared, shatari shiseneho machine sema microphone ingana simukishe simujya tukisha kola. Prepared kubanga tulina okumakinga sure nti kino ekivulo kibaawo ate n'abantu baffe tubaweereza bulungi ku mutindo ogwa waggulu. Ensonga lwaki tukola misana kiro, we are not seated but we really want to have this get done. SkyTV kyetugeza okukola ennyo kulabika nti abantu tubawa ekyo tubadde balindiridde akabanga. Tukola butaweera ate tussa mukono kulabika nti buli kimu tukireeta nga kyonna kiri in detail ate ng'ekyanjawulo kyawukanye nnyo ku ebyo babadde bafuna. So kati nga ffe na SkyTV twagala kubatungusaako ebirungi naye nga content mu mawulire tukulemberemu era tubawe n'ekyo kye balindirira. Weno omuntu orende kwija kutwegitaho aha runaku rw'ebiromushanju okutahamu twine packages zitarukushana nkyeregyerera nshaho yawe twine package y'omutwaro ejo no ordinary, twine package y'emitwaro 2 ejo no VIP kandi twine package y'emitwaro 5 ejo no VVIP. Kandi for corporate companies wenda kwijana batahi bawe twine meza iyo kubasa kushitama n'abantu bawe ey'emitwaro 50. Shows zituzanze zitambula stage tuzakuba ntugaba muno turabo iwe presenter yakubuza kibuzo kachika naza kuba nakohereza ekirabo birabo nibinji binonge byo gabo izoberi so ijo bihangurije nabasa kuba omumhanguzi oyije ugarike yine cyoyine. Iwe cyane kora orebe ngo aha biromushanju ebyo kwezi okwakana Good Friday nzakuba turi aho aha Independence Park nzakuba twine bintu bingi nzakuba twine abeshongozi twine birabo twine buri kimwe mwene cyarakore orebe ngo wabasa kutwegitaho aha biromushanju ebyo kwezi okwakana neja kuba eri Good Friday. Ago ngo twatwinira mu cyoka cyitu cyo kubanza nduja ko muroka cye ngaruke n'icyoka ecya kabiri otarga SkyTV. SkyTV irakari abantu. Buli lwa kabiri shaishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka z'omukiro otaferwa program omuhingi n'omulisa aha SkyTV. Kwega abahinji okega abakugu nangwa tukakopana lyabo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhinji n'obulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make lero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhinji atarukwata mu itaka. Oh, our school to the Agenda Foundation. It is a mixed day and boarding, nursery and primary school located in the Antonde town along the Market Street. Our school excels in PLE year in year out. Do you know why? Because we feed so well and our teachers give us the best child care. The teachers nurture us to have a good character, become confident and God-fearing. Not just that, our talents are promoted, yet we realize our potential in life through skills like drama, singing, art and technology. Agenda Foundation School somero tunti okuzama kubyenjigiriza liri ku mutindo gwa waggulu ddala basomesa omwana mu kibiina n'ebweru waakyo era ng'omwezi wa Agenda abeera mu bangule ne mu bwongo kale nno gwa muzadde jangu owandiise omwana wo ng'ebifo tebinnaggwaayo ku Agenda
basomesa ate nga balabirira abaana ate bwe kituuka ku bana abato aba baby middle ne drop otubyagenda bakisussa gwe nayagala okumanya ebisingawo kubira dayirekita mulungi Jane ku namba z'essimu zino noti 7 noti 2 36 95 56 oba noti 78 noti 86 87 81 Twagenda Foundation School esangibwa Lyantonde mu tawuni. Orakimanyire ngo kutunguka kwihanga kurimu contribution mpango narishi kurimu omuganda muhango oguri kuba gukozirwe abacyara nomanya bakazi abandi ebariyo nibakora kubasa kutunguka nomechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on program jiraka riyo mukazi orabe naji kwisyaho ninye Adellah Orishaba program neza kwanebaho buri rwa mukaga sha 2 okugendera kimwe mpaka shaha 3 iwe cyo rakore otwegiteho obase kwega iwe cyo takakozire rebo mu cyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwaye korera. SkyTV irakari abantu. Otaferwa programu y'omukozi buli lwakana shaisha tunichweka kuhika 4 chweka z'omukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'emukono ntija kuba ntubakuretera aha SkyTV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru kukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha SkyTV irakari abantu. SkyTV irakari abantu. Ekizimbe kikule kya Arcoach Health Center 4 ekyabe kizarwamu abakazi kijanjabirwamu abakazi benda hamwe n'abarwaire ba sirimu kikasye mwaka gw'2021. On the 24th of June 2021 event occurred to that structure. You all think the maternity ward, which is the major infrastructure we had by then, it caught fire, which fire started from the fridge that was in the immunization room. So since then, we've been struggling with infrastructure vis-a-vis the highly increasing number of patients that are coming here to seek help. This being the only purely government facility at the highest level as a health center for covering more than 2 constituencies. So the patient numbers are high. Ekikareka abarwaire abakazi benda hamwe n'abakwenda kuzara bazara hansi y'emiti bitoteireho na tents. Kurgobo government eyosere hunami ahashonga yo kugarra kamukombekirwa reri icyo cyareka abantu mukabikamani. Reasons why we get local communities to actually contribute to a cause is so that the local community gets to own the project. If the community owns the project, then the facility is sustainable. We call upon you, heed our cry. We need to get this done. We need the maternity ward constructed.
obwahati Rotary Club of Kasese irikumanya nka Snow Peaks na bagenzi bayo baciremu kutaho kwirukanga icyabengi bakumanya nka marathon kugeza aho kugarura hwirwareri bito bari kutekateka kukwiha miliyoni igana nshanje. The purpose of this is to provide critical capabilities to this facility so that they are able to stand up again. If you're here, you can see what's going on under the trees. The numbers are crippling. Kwiha miliyoni igana nshanju umuringo gwo kugeza aho kutambira abazeire abarwire basirimu bitoteireho n'abakazi benda mu district ya Kasese. Coach Health Center 4 ni irwariro ryonka iri government erikosibwa constituencies zibiri muri Kasese. Icyo nikimanyisa ngo aba enamba y'abarwire ekirama rwaragariho agakuza kujanja babantu aba. Coach Health Center 4 ni irwariro ya government erihwarire ngorwo irikujanja aba constituencies zibiri. Icyo nikimanyisa ngo abarwire nibakire enamba y'amarwaragariho agashemeye kubajanja aba. Gasha kwa Tumsime Gerard aba SkyTV agenshonga. Umugandi agutwinire abantu omuri Nyamiriro iri kushangwa omuri Rubindi bagwera kagwe obu omukazi oriyo myaka 8 nayo bukuru yagwa omumizi atyo akafa. Ogu yagwa omugera oguri kumanywa nka katamitizo. Ndumugisha Godwin chairman omuri Kagwanchume kandi egisero nombe 2A Vice chairman. Muntu wagira kizubu cyo kufa ko mukikuru wabagize ko naba omumizi yagwa shaje murambo gwarije gwagira hamiza ndazishamunana n'ishweka umutijana reportinga ko mukazi wo muyana ibiro mumezi arikoze imiyembe mukani fortune cyamizi gamwita kandi twaje kukizora kija kuyamo murambo na no kora buri kimwe bashanga ngo umukazi wo kubabira in history uza ngo bungo bwe bitakoraje kandi akaba hari kirumuka ibironka bibiri ruwire so babende bamubona mboyo no hatiya kuya ikamisi gamwita umurambo twakwihamu kandi zo kutwara umwirwaro kongera kwegereza then tukwasa abajyanzari sinani atunda anamari ama witobustwire nawe indangwa bamaze kuruwe buri mbaze stwire nawe impamya togahe ecyo yarukwiye kandi n'abandi bo kumutira bakangamira ngo nisenja mu akarwara umutako bwira cyo kiziti cyumwe no mutogwe mutabizi zina banyera kamusa Innocent abaje bava kumanya kakadugara nanye na nizari binda mpawo musango umuntu akitindo ahagwiro mizi abantu babikiriho bagamizi bagatina ananye ndaho buryo bwona kugira ngo nyomo muntu ogo konka kuza kumwika sanga yakiza cyahwiri nko kumwiha mu kumutanku umuntu numureba ruhaho mwe nani impana abantu bakuzandro mizago numaringwa niko kunagareba azina ndo banyatasa kana bojoni ayimana korga katagata esiwa ndindaho katusangwa umuntu kwa Nyamiriro Rubindi omuntu ogu ni manyaka muramu wanje kandi abirayishaka bukiro muto nangwa nanyo cyo kiryo mukihiro bimukatwazayo wazi akaza kuzikanya cyo yakura n'umusaraba yagunaga kaiza gunaga namukwata namuhereza yata mwene sahezi niza kura ninkoramwe yago mukitindo Rubindi omumizi sahezi nagwerwa kago namuwanje kufa ngine cyo nakoreka tumutware mbara cyo kureba kubara kucyo bimukinde bene message yinduka abantu agamizi na mizi maringwa abantu bakiginde seze babarumba naba babarimbaga kana abandi yabonanye natunga amakuru kufa ko mukikurugu kandi cyo mucamurundi twarize kumanya ha kurugano warakanja n'abanyabuzare bakira kandi na polisi n'icyo amazina ndamucisha Godwin cyamara so abantu nimbaye turumuranga mwamwe n'abantu abo bongo butakoraje kugira ngo eshayona mubari cyamishu kugira ngo eshayona kubakubarkaho bafune bizibo ko ndimo tuko kubatomera na nece cyabaho cyo kugomizi mwe no wabo n'umuto ine obongo butakoraje umurindire omuka kandi omure cyamishu nje nkurebe
tubabere mnonga makurago hagutawasa kwiseho omuceka echa kabiri reka tumuroka ce ngaruke n'amakuru agaheru yihanga otaruga SkyTV. Amakuru agaheru yihanga Amakuru gutwinire okuruga aheru yihanga Joe Biden ori president wihanga eri America natekatekwa kwija kuherezayo ecyakutekateka narishi entekateka ye aharutaro orubireho hagati ya Russia ahamwe na Ukraine kandi agaruke agambe na noko shongezi ziretire enshonga za demokrasiya zaza aharutezo natekatekwa kwija kugamba umwabazi gwerizoba wayime kweza kwayo kutayaya omuri Ukraine omuringo ubw'abantu bayibata kumutekatekaho. President Joe Biden nija kuherezo kutekateka kwe omukibuga ekikure kya Poland ubwara abagire kutayira Ukraine. This unannounced trip, it comes just days before the kwatanisa na US omchi ayetere Arms Control Treaty. President Biden, that is so President. It's good to be back in Kyiv. I was on a flight from Washington. My 8th trip. Apparently kwiseho okuruga aheru yihanga ntuja kumuroka ce ngaruke n'amakuru agebye mizano otaruga aha SkyTV. SkyTV irakari abantu. buri rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mu kiro otaferwa program omuhingi n'umurisa aha SkyTV.
kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopana ali abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi. Program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Orachimanyire ngo kutunguka kwihanga kuri mu contribution mpango narishikuri mu omuganda muhango oguri kubakozirwe abacara no manya bakaza abandi ebibariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on program age iraka riyo mukazi orabe naji kwisyaho ninye Adellah Orishaba program age neza kwanebaho buri rwa mukaga shayibiri okugendera kimwe mpaka shaha ishatu iwe cyo rakore otwegiteho obase kwega iwe cyo takakozire rebo mucyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwaye korera. Otaferwa programu y'omukozi buli rwakana shaishatu n'icweka kwika inane cweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha SkyTV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitori gukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha SkyTV irakari y'abantu. SkyTV Irak. Bebare mnonga okuba okiri aha SkyTV Amakuru agebe mizano abari kurira empaka z'amashomero eza post primary games barabura bakuru b'amashomero okureba ngutibaye jumbira omukureta abazani abebicuba otireho na nokora ebintu ebikurikira kuretaho abana bagira imico mibi omizano nibagirangu ishomero eri kwija gukora imico mibi nirija kuhebwa ekifubiro ekigumire participating umunako mizaneji mutakwa wazanda a zone level ukatana ka zone level inetimo kudojinga zone level ekena ngo jeta he mwaga tapo atajo ni kweta bacuba akwari bamanyango abana bamanyango gutakushomera ati beshereka benda ngo bije bakoreki batahire mwaga tapo ati utazanda zone level tukakora kuwazana nabazana no tukakora album tukamango abazana bananka ibishomero nankani mbaba ibishomero nankani baba tukuza kwikiriza ekizibu kureta akavyo kona mizaneji no kureta what we call ineligible players ninga bacuba nuba kureta ubuzibu ati nkazone siyo ntuzana ati yije mpira ne ya Uganda yone tiyo ntuzana Buganda nabazana umunose nabazana agana amashomero bagenda baciriza umwana wa Nyakazone nka Buganda baheza bareta umwana bamureta bamutaha oza kushangusha umwana wa umushomera katari mutu washanga ishomero rutyo nza kubaninga completely turga kuzana mizano for certain period of time kandi kuteka una fine wazagaraka kuza kuzana ndoya kurenda ebiragiro kugira ngo umuntu nawe yakikora kimushasha kandi tufasayine ngo abana baza kuzamuzano baje mu uniform yishomero tukuza kwata t-shirt ziya bakarwana ngo tero mwana ije kuwa etabazana bawe 20 wene ba muraro boosters 50 bari mu uniform kumurarwane tumangwishomero mbara amene yarwana remba abana so niko twenda kugezaho kugira ngo tubaki abana twazana gemzaneje kandi kikatukora ku munonga tukazana mu sponsors bayanga bajya ngo emzaneje kabaye kurwana sample have withdrawn kakakora mu magemza nuba bagirizwa nuba bakikora ki bagisponsoring bajya ngo no tukora kusponsoringa in discipline aba hetishers bona na nyendum tuzana sabana mutumanya ngo nabitu tukabadi meetinga bari umusine wano kusiya 6 turi kuzana sabantu ngo ko semasanare akutere goro oramuza aga region ninga district ninga national twaheza kuchangwaza so mucuba ntuza kubaninga for now emyaka ito tutaminka komite tukataho kandi tufike tukona fine cyo cyonka ntwaza kosa na police twigurira umushango
nti kubwira umushango omukoti nogera no guhuza ninjya twakosta nk'ebintu nk'ebyo next time twabaninga omuntu tukamufayininga tukamwigura n'umushango because that is forgery n'umushango n'uguhuru n'abantu baza kwegeraho ezo neshonga ez'empira nk'ishe empira y'amashomero ya post primaries omugandi agebe emizano bwanyuma y'amakuru mingi agabire nigaraba omyanya etari emwe n'emwe bikwatiye na club ya Liverpool okumukama yari kuza kujiguza erizoba yarugayo yayigambira ngo club ye tine muntu n'omwe owuri kuza okujiguza. Council keeps his silence, and the fact